tiče, prvo ćemo ovo drugo, Del Reala i zahteva za povraćaj para, mi smo u proceduri. Znači, trenutno smo u proceduri, čekamo rešenje grada, tako da ćemo vidjeti šta će se desiti i kada će grad Beograd doneti rešenje za povraćaj sredstava. Što se tiče prvog pitanja, pitanje je vezano za Delta Planet. Kao što je Dejan već negdje u prezentaciji napomenuo, mi intenzivno radimo na projektovanju, planiranju. Čuli ste i da smo potpisali ugovor sa Carrefourom, odnosno sa Cinestarom za prvi IMAX bioskop u Beogradu. Znači, plan je bio da mi počnemo u aprilu mesecu ove godine da radimo, smatrajući da ćemo dobiti sve neophodne dozvole za izgradnju, međutim, kako to uvijek biva, još uvijek nismo dobili sve neophodne saglasnosti, da kažem, sa izgradnju. U proceduri smo da dobijemo sve saglasnosti, čim to dobijemo mi ćemo početi sa izgradnjom. Znači, mi očekujemo da će to biti najkasnije jesen ove. Znači, to je što se tiče ostalog pitanja i vezano za brendove koji će doći u Delta Planet. Mi smo već najavili da će blizu 30 novih brendova se pojaviti na tržištu Srbije. Pregovaramo sa mnogima. Zbog klauzule poverljivosti mi objavljamo samo one sa kojima smo potpisali. Mi smo ovom trenutku potpisali, znači, sa Carrefourom i Cinestarom. Čim budemo potpisivali sa drugima, kako budemo potpisivali, tako ćemo i objavljivati.